O reno, misy raha hosara eky ao androany reno. Aminao deputeny Betroka hafatsy tiky androany. Olokondraiky, aminao deputeny Betroka hafatsy ty androany. Amy fagnano anio tsika riano, voalohany andriamatoa depute, voalohany tsy anao raiky avao depute mivory agnatin'ny lapa io ao. Faharoa, tsy vahoaky ny Betroka zay nifily anao agny avao ro magnaraka amy fivorianareo depute amin'ny assemblé ao lafa misy fivoria fa vahoaky eran'ny Madagascar. Apodiko ndraiky, tsy vahoaky ny Betroka zay nifily anao tagny ro magnaraka anareo amin'ny assemblé ao lafa mivory magnaraka amy tele, fa vahoaky Madagascar miambigny depute finidiny ho hiresaka ao aby sy ny raha ho resay ao. Anao nefa manapatapaky ze resaky ny depute ze tsy metimety anao, tapatapainao ze resakinao, korotagninao foana ze resakinao. Zay le raha tsy mety zay le raha tsy mety. Apotoko ndraiky, lafa anao Betroka agny ro ataovy ze ataonao, fa agny anao manokana agny, fa amin'ny assemblé ato tiky gn'amy vahoaky malagasy. La iha Betroka agny manao gn'ataonao tsy raha iseloko anao fa vahoaky ny fily anao, mety tieny raha tiandreo raha ataonao. Fa vahoaky malagasy managny deputenera Madagascar, tsy ho tapatapainareo lafa iresaky. Fa nivolaniko teto hoe Bordel deputeny Madagascar, Bordel fivoria amin'ny assemblé ny Madagascar, anisany maha bordely an'io assemblé voalohany anao depute Nicolas. Ka mba mangataky anao zahay, mba egneno tiky raha ataonao ty, fa ela nanaovanao an'io liany tamy fitondra ASVM efa nanao an'io. Ataonao voninahitsy ho anao fa raha io depute anaovanao anao, ataonao misy olo mitsiriry anao, toko magnaboka anao aby olo amy tanà tiky, era Madagascar tiky amy raha ataonao. Mba meo lanja le vahoaky, iha tsy raha deputeny Betroka raiky avao, depute de Madagascar zao, depute nay aby. Mba omeo voninahitsy gn'ainao hagnajan'olo anao, fa tsy ka manao raha manao an'io fa tsy mety. Atao isaky fivoria no anao avao, apodiko ndraiky agnisan'ny maha bordely amin'ny assemblé io ao anao. Zay mba hafatsoka aminao depute, oka mba tsy hisy koa raha manao an'iregny, zahay ta hijanjy ny feon'ny depute, minday ny feonay iabiaby era Madagascar. Fa lafa Betroka amy tany misy anao agny, ataovy ze ataonao agny fa tsy raha ho an'olo ino. Fa ato ty hitambaran'ny malagasy aby, mba mila fanajà. Tsara io atao miady hevitsy, depute miady hevitsy zao, io raha ataonao ady hevitsy ankavoria amin'ny ankavoria ambany kily ambany vohitsy agny, aminareo agny manaky ny atao aminareo agny regny, ambany vohitsy amy tany hafa agny regny fa tsy amin'ny assemblé atiky ro anaova petraky manao an'io.